Senok sabon kumadati din sanan, kanau misisa to kapo di suang sambayan. Kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw dat kaswabon diti, kano kasari ahay dat kapag isiso, maya dat tinimungan iti, miyampay dat tamodon, dat mangilo, makinangaw di boras-boras no. Kung sikaw tuan sanan na pala nga manahak dahay dat pangwaguhan, nagi isa kago pagangatan dat gumuli, gumirot dat tumanud dia. Kung sikaw nagi duarkat no, mantok doho dat popolambus, ano-ano kasi rebound na ginawo, gisom dat ang sana na pay polambusan nga mientok di karohyan. Dinasambayang dahi isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sa nang kasabon, kumadati di ang sanan, siyaw tu alaid na kayong pundi bay no. Yodit iya rumikot tagidi hot kukulan dite no nga pagumbalan matu kadaw rigi. Bay na po tulo na po panambarasan dati nga pertobatan kumad painsanan. Tadaw di kanihab nga karaited pertobatan at pelajaran dati kaswabon na bay no pertobatan ni kadaw. Magano to ko dot pira-pira ayat kaswabon bay no. Isuang nga kitab ni Nehemia buk kayso gi ayat kayso gisambot katuru. Sambayang Nehemia montok ko tulun Israel. Itinohot riwayat Nehemia bin Hakhalyah. Antakan datulan Kislew tahun kedua nohopod antakan pedi nga hila aku puri susan. Rikot no hanani iso komanta di tampinay ku miampai pira-pira tulun mantade Yahuda. Numan ku ilo uhoto karay to tulun-tulun Yahudi it nakaidu nakainsadu mantadot panawanan nogi karay di Yerusalem. Simbar delo kumadoho tulun-tulun napad it hinoh pakasari paingen dahilo nga nakainsadu ilo mantadot ay norokop pi tangawlun haron nagi kagu iswanggot kainggaritan tagayo haron nagi kagu hit iswangga kantakan dot ainggorit ino padi hit itigaw do Yerusalem nga nohias ino po hit ainsana nit pintu-pintu gerbang nga numan tutuday. Ayat kumapat. Sayra na po narangaw kuhot kapailan iti nga irikaw kuno miyampay mihad maginupus sa linay da pira-pira tadaw. Puasa sumambayang ko kumakinarahingan di sangan ti pamagunan. Boras ku, ya Tuhan, kinarahingan da sang pamagunan, kinarahingan di tagayo, koronob, ipaingigit to batos lisi setia kumatulun di kalisihan nu patilambus sa tumanud di boras-boras nu. Ayat konom maino pansama ko talingan nu ukabo no mata nu pakinongho na sambayangku hingga dondo man ku parikoto da kumadia dangadaw dongo tuong montok da tulun Israel. Hamba-hamba anuti miyampay magakun do insana no duso dahay tulun da Israel inuman dahay pawon sayo kumadia.
Nogi mentok doho om sang kawalayanku nga nakapomonsay nagida duso ayat katuro. Nadalan yahay nakasalad itaguang nu kataguangan nu om ayahay nakatanud di boras-boras nu. Santabit ketetapan om peraturan di numanu poboroso kumadi musa. Hamba nudi. Ingkana takuri mantadot wokon mantadot sambayang di Nehemia om miloy datid man patilombus sa ilo dot iswangget ayat patilombus gisomid ayat kahapodom miso miampay dot arwo lagi nawo miampay mihad sayra do nakorongo wi Nehemia dot kantakan ni Yerusalem om Yahuda. Om isiyo nga kapuriman lagi dot inapahit kakuhaan dot ay nawayaan di tulun Israel at megalidi nga iri no hit pansasap diolo kumakinarahingan. Inapadihit linso dot suma pakinarahingan nga pinapaintalang nga roh dot amu bertobat ipagilitan dit pananud da kinarahingan. Nga amu di Nehemia pologoson om iri na padinga pondorongan dasyo mantadet sambayang daw parikatan hila sorga mentokot tanak-tanak ke kinarahingan. Om hiri na dit isi na pa nga tinumangkiad mantad pinapaharoh da puasa, pinapaharoh sambayang hinggod na kita datid iswangget kitab Nehemia. Bukay so ayat kalima gisambot katuro. Tumanud na pohdot pagindalanan da tulun da Israel nga o kita dati dot sayra na pod iyalo na pod dihom mimpunan dad suma pakinarahingan o girat o kumakinarahingan nga hirinan dad ay hinggo pisangadan dot awayaan diolo hinggo sangod do aruban diolo nga ala mangirat o kuat tay ko abu isangod nga sayra na pod kalaku diolo mantad da kinarahingan hiri na ilad ala. Paingka nagi kadaw sa kira na pod sangkuroh piak kagarason kakuaton idit sangod diolo impiroh pia ginumu idit tulun da soldier Israel ay kanun ay katanding di ginumu idit panakisangod diolo nga sakira na pod ogira tilo kumakinarahingan om ala idiolo it panakisangod daw nga mantadilo oretan dilo sangod gam mimbulay ni tuhod datid ay orahian di kinarahingan dot manakisangod ka. Antakan no pod o kita dati perjanjian lama nga okon no ko uhupan da kinarahingan na tulun Israel okon no ko ay man da kinarahingan anuay kagarason nilo sumangod haro nagi kantakan dat kakinarahingan nam tu iyoho o tumaguang diulo ka nga sayra na po di dot karikot na di perjanjian baru hilo nagidid iyo di nakasimba na kakitanan ki nuka lisiho na dako sangod do kayo sumambayang kaw no montok idit ay papakamu-amu do kayo iya di nagidid hilad perjanjian baru muhot ako na ay nakuramari to harot iya di ka ay pumpay ko kurad iya di ay milad iwalon nakura tu sumangod dilo akam iya di nagi panhuan na kinarahingan ka
Oka tu di obilisi kinorohingan di perjanjian lama kam isay di no koy kinorohingan no koy iri no katatapan di siyo gi kadit maki nurid di paunayan no madit ako simbar tiyo di deng kinorohingan gataylan kan pol nga no kito oylan dati iso no pamantad dot kakuaan no kura ti tulun Israel tu ay aratu ala yolod iswangget nununo papisangadan nga mantad ko koinsaduon kalakudon diolo kuma kinorohingan. Ata kay painsaduon bolo iyati ka daw nga iyo di hibo no kura tu ay agumo o pagumbalanda awayan dati iyati no po nga mumba ladim minsadu mantad do kinorohingan. Nga kada insalawo nakura tu agumoy pagumbalan kakuan mo nga girat ako kuma kinorohingan ka daw. Nga haro piswayan do hilo. Sayra no pod ay alakud to ko mumbal to ko no lumomok-lomok tumano do kinorohingan agumo pagumbalan. Girat to ko nga gumumo ipagumbalan. Nga piswayan no pod dilo aratu ko amo. Olomok to ko no pohom ay kakitanan no pohom aduya na di aratu nga girat to ko no po ginumo pia pagumbalan nga taguangan to ko no po miampaid ko giratan dat ginawo tumano da kinorohingan. Iso kagu paguhatan na mimbulay iya dih na podihom mantad ko iso na pohot kakuaan dat iti na po tulun da Israel nga ala yolod iswang kapisangadan aratu yolo nagi gugusawon yolo di mansasangod yolo inggoriton mantanda di pelanggaran yolo do kuma kinorohingan. Paingkurah to kadiati di sayrad ontok toko dot nunu pagumbalan nga no kadati iti nakanto giya balasan ni dit kaboboyuhon kudi det osanong ka. Yoho na pom ako ipapasalad dit pendapat to di. Suway ko naigitan to kanod iswang na portobatan. Sakira na po dat haro kasalahan dati ato ko po nakapakiampun do kuma kinorohingan mo boros ko tiyo di oduya igiya oduya ibo pomonsay kanad ay duso ilanom no duso agumo no pati duso iti bogi pira linad man tadid di haro di kantakan na nawayaan no kano di iti nakanto balasan ni dit kaboboyuhon kundi di gulu kano kasaraw ko tiyo di nga kakuan po nga ako po nakataubat ano po nakakundot kuma kinorohingan ay iho na po ko kita tiyo di osanong nagi tu nakaingat ko nga sakira na po dat ay kapamidusa to ko no minakiampun ka kuma kinorohingan korikot pi pagumbalan ni di nga tumbayan na kud ako nakaboros at iti nakanto hit balasan ni dit kaboboyuhan kudi ka nakuro tu nakatahak to ko no nakapakiampun to ko no kuma kinorohingan ay so na isasarohan dati dat ampunan po tu diri kahamo ka sakira hari kantakan do korikot nga ato ko no mo sirasi ato ko no monondas sa kinorohingan dat
membalas di kaboboyhon dati itu no katahak to kono disio pinorikot dati it ginawuh dati ay makiampun om bertobat. Jadi haron na po ikaw borosot iti nakanti balasan kinarahingan di kana pom kamun po nga pagyadi asambulo a ginaw dati did ay minakiampun. Toy ko po dati tako po nakapakiampun idi dusa-dusa dati. Iri na di kakuan det kosoro ko dit di. Miagal na ti tulun sa pitulun bo. Sayra na pod kapomon sa ito kod ipainsala dat itaguangan da tulun. Haron nanday kahantakan dat away andati nga karma katiga kaubasanan dati di karma pasti ada ka nga sakira na pod kapibabas to kad ditulun kapiampun to ko isay pagyadi hot manginggarit te ko papaunso kagud diha sakira tapat kapiad isisa ipibabasan dayri. Halip ya megalidi nga agayo hikasariot panumbayaan nati dot kinarahingan no pohom akani ka papausong ka tulun-tulun daw. Halip yad harhot kainggaritan da karikot nga akon ko tamod na kinarahingan dot ay mamaratu dati inoh no da kaod iya no da kapiyahit kapiyo makinangaw ka. Akani ka hari kamundo apanganakan suway ko iyati na padam karahian pakinarahinganam kaguli ogirot to kada kagud iswag nga katumbayaan. Right ko Nehemia. Timpu do bayno iyati na po tim sebagai pemimpin-pemimpin iswang da gereja. Pemimpin-pemimpin iswang na keluarga. Iyati na po nga Nehemia ngay takot timpu bayno. Okay? Sayra na po ay korongaw tokod tay ko sayrad hari tambalut dati korikot mantada sadu. Miagal ko minedilod Korea tay ka Australia may tokod hilo. Haron da pira-pirat mantadot gereja tay ka isisa tadon isisa kampung nga iya na pundo nga ay contract uli kana di. Sayra nakarikot kad hirid kampung napodit karuaraga hidit amin uli nga moy na di uhot dia. Aku kuron ay kuod dilo ka. Sanong isiyad di. Kung ay siya kasambayang iri ni tuhot kasari. Nukanda dati tokom. Sanong tamo di borid SDA giyahi tau kidahay. Mani kidahari sabat nga diyahay kumaraja ngoyon ngay iyahay anuo damoy sambayangon ngay pagulyo. Sanong tamo di boy siyad di ka. To puji Tuhan. Ngayon hilam malaya hatanganak dati pira-pira tulun. Kauli na itiso. Aku kuron ay tanakku kanu minuhat. Nukadit suway ka nagi tambalut at po polisalisok. Kasyo ato koy koronob no moti kuod dilo ka. Suway po ko ayso no pantanggot right ko takanon. Ayso no pantanggot tulandat. Ayso no pantang pasalot ay tinumon. Kanu di pinapalapur aya. Tok pakukuron na ginaw di molahing. Nuka di Nehemia sayran no korongod
paingkura kanta kandit pananud da kinarahingan da ilad i Yerusalem mo Yahuda. No oruol no mati ginawo di siya gisombot nunuman di siya berpuasa nagi sumambayang. Gulian na pa dati lat Nehemia sambayang siya hadid ayat kelima gisambo katuru. Tok oruol no mati ginawo. Iyati sebagai molahi nga oruol no bo ginawo tapat kapiyo. Sayra da korongod inapahit tanganak dati nga katangki da kaboboyuhan dilo. Nga puji Tuhan tu haro pay kapailan. Hari mila dati dat ay pakilaan dat paingkura kaboboyuhan. Jadi yati sebagai uwayon nged isuang keluarga. Orohian ako nakagu mo maguli dat sayrad har tanganak kot minsadu damay sikul tay kamay karaja. Pakotong kia dem osanong nagpapahara-harod ay pitimungan. Pia agumo yayaw pia ngay keluarga. So kurang-kurang gat harap ay sambayang gat kapamanahan ikaw mandatid doa salamat. Irihidi nga kano mamusus dilari. Sayrad ako yung sadu iladim. Kiginawonan da momon sa dit kaboboyhon da taang sano nga ay nasambayangan nga idihom ka. Nasambayangan nga itintod da minamanaw. Sigog kadid iyot di kaboboyhon kud hiti ka. So kurang-kurang haroy kapurimanan numiagalid di. Ampay ka nagi kadawd isuanggot ay isuot gereja. Nga sekirad haro anggota gereja datid mamanawd osadu. Uhupan na yelo dat ay papatuduk da hingga ho gereja. Mano paylo mositaro hiriko ngayon dilod harati anggota kud hiti. Manay siya ramuto dia tinumbur telepon daw. Hari ko ngoy hitid pamol na isay magihum konod isay mo si tarhilod di ka pasor libit pamawasap konod dia ti tanak may di karaja dahin na tay ko hinoko ngayon dat sumikulam manis siya rubawo angatan may sambayang ka. Puji Tuhan harut ya digi. Iya hype ya sebagai pangomositar teko woyoon isuang gereja nga haro na po boros na kot jadi nga haro no kuasa dahay rumikot haro di hot ay boros si tapa no dat may pagihum dia nakorikot ako di bay no kangkundo ay sa na po bong utom nuno madi hot po na yan kuti mo irikot kang haro na po ay boros na kayo ngono ihumo ikwo kahom milahi gunaan na rumikot ako ay nakano ko boros si molahing lud ay hitih ko hom puji Tuhan to nakaruba ako di dia kagendo. Jadi sayra na pod ay kawaya to ko kantakan nilo iyati na ti Nehemia. Sumambayang paparamut to ko kumakin rohingan iti keluarga dati iti jemaat datid isuanget iso o tinimungan. Pemimpin rohani isuang keluarga tumbaan tokod gumu na kadawhit kapurimananam kantakan orwol na ginawan no kaihad ko no mantad ko boboyohon di tanganak ko kasinduol amo kinongong sunudan upay ka nga nang kagayo na yaheti ka intan pabugiad kawowoyoon kanugi ngayon iya nagi pagulian di boras ki
nga kada to kono kaputo to ginawo, kada to kono kaputo ta sambayang, paingkuran na pa'y pinindalan di Nehemia, hali piad isuang ko koratuon ko polidon ni pananud-pananud da kinorohingan, nga igitani sed isuang ret puasa, isuang nga sambayang daw, it pananud-pananud da kinorohingan. Nakanunay siyad pinapaindalan dat bahagian di siyo, montok kot tulun-tulun da kinorohingan. Har timpo-timpo dati ti dat ay o gina-gina boros datid monomboros itit pananud-pananud da kinorohingan nga ay so imahit ay kori ko ti sambayang dati. Ay o gina-gina boros datid popinlapur ret paingkam-paingkahi ko paingkam-paingka nga ngono po sukayo kapiyom nakumbal kay nangkud tepet kapiyom minanambayang gisiyo. Kadang-kadang ko boros to kono ri. Iyo'dit nuridi o gumuna laporan nga ay sa imadi hitindakan da hiri. Miagal ko iyati itanganak, miagal ko itanganak Yakub, Yusuf o gumuboros o gumulaporan. Iyati sebagai pananu da kinorohingan isu anggat isa tinimungan da gereja o gumulaporan dati kumade mositar. Iyahay sebagai mositar nga o gumulaporan kumadit huguan siyo da mositar. Nga topo tinangkud ino po yung ano di polapuro nga kapaharo ko'y sambayang mentok diolo, topo tinangkud nigitan no kapilad isu anggat sambayang, gisomi dat mongigit ngay tokod iswang dat doa puasa. Ilo nadalot pagangatan datilo kaswabon na bayno. May to kono igitay iralan di pinindalan di Nehemia. Iso akagayat at iswanggat kanta-kandat sumono iyati na po nga sumambayang montok ki tulun-tulun da kalisihan dati, hinggad iri na day apatut dati da pendalanon, makiano to ko kumakinorohingan, dot kano to ko manghak diolo, dot lobi ko somok, dot gumirot kumakinorohingan. Mangigit diolo dot rumikat ti kamandat pertaubatan. Hinggad iolo na po nga kano kadaud sumodia do korikatan di Yesus do kumainduo. Rikot to kono miyampayad ka siribaw na ginaud itagwangan da kinarahingan. Haro nagida kagoy kapurimanan do iyati kadaw nga ay harohot pertobatan dati secara pribadi kumakinarahingan. Kamilaan nagi dati dot ay kumakinarahingan dot sumadia to kadaw montok korikatan daw. Nehemia sumambayang montok kot tulun-tulun daw nga miyampay ka siribaw na ginawo isiya nagi kadaw nga magakon di duso-duso daw. Kada pondo dot sumambayang to kono may nadaylo onwide, may nadaylo pogiroto miagal doho. Kada nundat di kapiyagi. Kada na kapuriman to kod iyati na pa nga lobid o girot ko ilo. Ay mati ay lanom o nga girot kapiyo to kod ti. Harohi tulundot itiadit mupupuik katumbayaan na kita dati nga suway mo tiri ay aga da sumono. Itinugit o nga girot kapiyo kita nanat oruhad alapu iswang katumbayaan. So irad o nga girot to kod o kita tulun aratu to kono nga o nga logo do lobuk nakuro tu o girot gad o kito. Kada to kono onwo kada to kono paganod iyati ot ponipong do kagiratan do katumbayaan. Tu insahan to katinga harangay no pohot
ay watik titik dot kolomokon dati. Suway ko yati kadaw nga ay minsiriba ginaw itagwangan da kinorohingan. Ino padihit ay kainsasamod dahiti nga kinorohingan korongaw dit pinakiano manimbar da sambayang daw hinggad inihimian pa nga kanud minuli minangahak kagu iswanggot ay kinapanungagan kagu dit kota idi pinapaturidong kagu dit walay sambayang. Napakantay sambayang dati nga asilid iso kaguhot pangunsub manubuhan do katungagan do rohanid o girot iswang nga kapasyan dati keluarga dati nagi pananud da kinarahingan da iswangget gereja. Insana na pati nga kaimpun miyampay asilih dot kasiribawon da ginawo ikapuriman do kaperluan dati sendiri rumikot ta iswangget pertobatan nagi pangampunan. Sayrak kawaya toko mantado keluarga anggota gereja iswangga kolomokon nga nunay kapagulu irinahit kasiribawon na ginawa dati. Kakito toko dit manto ko na pait asado aratu na pay karuhang toko nga hirinod to olomok ti pamati tulon iti ka kapuriman tokod iyati nga harok iyati nga olomok kailah tokod naratu ikwo sumimban ni kaugaman ni siyo gulo na pod kita dati nga akon kay tulon nga iyati apurimanan dati tokoy oyo hipamatid harok olomokon ka naritanda hitid mantad do kasiribawon da ginaw dati irin na de kanud papaintalang ka kapurimanan dat gumuli kagu iswang pertobatan katilambusin dala kamandat pangampunan. Iyati nga nakaduso miman tokod ato kada talikudan da kinorohingan miman toko nagid kinorohingan na po nga potilambus kasaridit rusad do alidanggot mga hak dati mangampun do dusa dati milad mo monsed iyati na po nga pulang oborisi mantadot kaposyan dati may dadat inopoy pagindalanon do rohani dati nga ay waguhan miyampay kinorohingan miyampay keluarga dati miyampay nagidat ay pananud dat kinorohingan iswang ga isa at tinimungan. Gumo na pot pangimbayatan dat awayan dati nga atumbayan tokod mantad dat kainsamakan dati kumakinorohingan irin pa nga kanu po pagirot dati iswang dat pananudan katumbayaan kumakinorohingan. Gisam madihilat panambarasan dati kasoban bay no kanaw misisa tokod iswang sambayan. Kinorohingan iswang kerja surga konsikaw dat kaswaban iti insan pakagud pinohondom no yahay dat ihay no pati nga tulun dit angolomok haro kasari korohian dahay dit kapiyontok da korohian no asaru ihay dat aratu haro nagit atilambus ihay nga mantado kasiribaw na ginawad it pinatahak no irinay kanud papapurimon dahay harada kagwit kagulian dahay bertobat gumirat kumadia nga tumbayan na gad irogon nga kadaw tumingkod dumay pangimbayat dahay dot aratu kasari nga konsikaw panghupan no gisabo ihay na pohom kano kagu dat mingka katom tumuridong kago da gumuli gumirat kumadia paingkana gi sakira gunoon no yahay may pagangat ti tulon-tulon ng kalomok
nga anuay na kuwasa kamilaan gisam makanoy ahed mangahak diolo rumikat kagud tumanduli di katumbay ang diolo o misisa ihed iswangat pelayanan da timpud orikot. Tadaw da bayno iswang tindalanan ko posiyan dahay may nahi ahako lang dahay nga patilambus kasarid ay magindalan di kaposiyon di osomok kasari kumadia. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Bahagi sa madhiti kapag yampayan natin kasabon bay no? Hinako po kapiruba ta kakagod at kasuwabon da suwab.